Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka Department of Social Welfare District Hub for Empowerment of Women Jong Garibha District haringkat kecing Trilang ban ke Meghalaya State Rural Livelihood Society BMMU Umsning Block mendaksngi kerala ban penong yang ke program ba isyumkun halor ke phang pedeng ke bala aikerteng Women and Girls Rights Empowerment and Distribution of Sanitary Pad Vending Machine. Ya kan ke program lo penong ha CFC Edual Mission Hall Umsning ha ke balawan ban Shimenta do MLA ke Umsning u Dr. Celestine Lingdo kumukongsan ke Additional Deputy Commissioner Garibhoy ke kong Brenda L. Pakenteng kum ke sembut kongsan nalor ke kong JSD Mayong dekat jong ke Meghalaya State Commission for Protection of Child Rights ke kong KB Jerwa District School Education Officer Garibhoy ke kong NF Sun District Social Welfare Officer Garibhoy ubati kendia District Child Protection Officer Garibhoy ke kong M Karbi Kheo District Mission Coordinator District Hub for Empowerment of Women lembat kanong yakun keti bapau nam kari ke kong Margaret Pathau ke Badiru ke Ambassador jong ke Beti Bachao Beti Padhau ke Ribhoi District. Hagani ke sengi kumbahan rus pasan pongut kilong kemi na ki SHG bat ki kena skol Shinrang bat kentei na ki skol baper jong ke Ribhoi District kilawan bane Shimenta Shitham hak ba nak liang ki bor penyat jong ke program kila samru eki sanitary pad vending machine syakumba khandu tadi ki skol lingba ke Beti Bachao Beti Padhau Ribhoi District. Hapa ajing kran hagani ke sengi u Dr. Celestine Lingdo ula penpau ke jing sngukmen banedan bentalang hakani ke program bat penpau bat kentui ki khana skol kenthei bat Shinrang baki di ban pendap hok ke jing puli ke jongki dak bakia ke jing shongkha khana lani shongkha klempat dei ke por ha ke bede ba ke jing sha thombor jong ki long kme ha ulok babun sien ki jus ngap jar bat kun haladi nakliang u Dr. Celestine Lingdo ula kentui ki long kme ki bangat hakum kini ki apat bakin mi shakmat bandit mi shiki one stop center ke badan ke district nak benta banyo ke jing selok bar ke jing hikai kumno banwanra ke jing bha lani ke jing sneng jing kraw ban poi ke jing bha Nehru Memorial Secondary School Umsning. Kanbur sa kasayden Banbot sa kaumdi hadir ka Flexible ya madam ban mention la ne ban ombaga hapo state ke jomi nimdon issue la ne nimdon em la dik ya bin awya ka girls education ila balay nga ompunta ida ni shim ya population jungiru ni bon ki kentai the menta ki bayala ya ki exams both class 10 and class 12 mung SSLC but HSSLC baro ki streams ru ki candidates ki be apya ke exams mun ki kente pi ma ina la ka puro me baro ki badan hami le asyah ngin in khamman ya kren hak man ya ga jinang ga jinsa di ki kon shlang ki jo pi balai ma ong kum ta ka long ba ki sa shisin ma ina bagi kun shlang ki jo ni ki kham shim sting ya ga jipuni ki kham shim sting ki start ha mangala don ha school ka ta kisnem ngala yo banyaga ikai lang ba ki kentai ba ki kena shlang jungi ki basta henry ki duna pat ya ke jingtrai shito ki ngan ong ye pi haning ong ke importance ke jing don dang jong ke jingnang jing start ngan ong ye pi ke jingnang jing start de mau ja shakaroi ka pa ke jingnang jing start mau ja shakaroi ka pa nga ju ong ye ki kun ngadon ki kun shitang amut
ngong ye ki pe nga ngam dan spa ngam dan po ngam dan hajan ngam dan lak bangan aye kindai ke ke bangala bangan aye pi ke ba phatam hakan ke perthai ke jingnang ke jinsta. Education is one of the best financial investments. Ngin invest hakipun ki jong ngin perlut ya ka pisa ka jong ile sing interest dom na ka benta ki kun ki jong bangin ay ki ya ka jingna ka jingsta. Nama ka jingna ka jingsta ka bangi ki kime ki pa. Nani ki nong ki kai. Ni ay ki kun ki jong nganam ong ta ki kentai nei bat kentai bat shinra. Kalau ke ba dan mana menurut malah bantu ya ke jinang jinsta ke bangi ay ki ke dan hangi menurut malah bantu ya menurut malah menurut bantu ya ni ay ke kali ya ki ke bangi pula ni invest ya ki haki dukaan haki business ki baper Hindrai abang ngidot par dia ke jinang jinsta. Nila bensen ke business ke baher. Ini bang ngidot ke jinang jinsta syahmu kan ya. Syai kan pun. Mentala dah kita hoki beri ini ngimtip nama bang itu ngimtip handa thok ayu. Ngasuk tu nak beramba mentaka pole asing nila kamduna ki bakson keti. Dalam cerita bahas ni dalam bangkap board, mencuang kita board di bahasan dekat keti balik, nimnang tu bangkap paten raja, balik nimnang bangkap paten raja, ngimti bu ABG, ngimti bu ABC, ngimti kita ke sekolah kita ke ngimti, mencuang kita ikan bulan pola yang balik kita sekolah dan pola, ini selalu, niyo luka, niyo pan, niyo ujur, niyo cek lalu. Ay macam kalong punta, ngidang kena manghiru kalong punta. Ujur ni bang, niyo nangikit na yung niyo ujur baha. Kumaon nangkitin ng way ujur balong fresh. Ngaku penting di kini ki health rate kimde syuki health ki baret pilas motu punta. Bacendran pakai cai, nanti isu lagi kena cai. Kumjuru yang kibai kepada mereka. Karena umut Nabi ikna skul kepada nane kepada kita, kibahwa beri Allah non suara kan prasnan. Rakti, berakti iwe. Nganga itu pun. Iwe. Lada don bayo Allah. Suara berpindah kaprasnem, kenmau yang kena ketarik. Aku pratarik ubnai march, CFC hall, ngaklem berakti. Penting kena, berarti benda yang harus boleh. Kena senang dan kiduna. Walau kiduna yang geli, kalau mau kita buat ayat Allah suara berpingkrosnya kerana apa arpuai rakti. Omdan berakti. Baik hai ki. Yok kikum kerkit. Kerkit parang doa. Kita ki victims of circumstances. Lani ngingat hak apot nakadaw ki bangit lah berkial. Kalau kami berkikun kebasa syok syarat man kepor haulo kamtam madau dikiap wantai sijing berngem kikun kehari sekrup kolok kakmi kaham syadat lada tinggal di balik ke senapjar kam report kajubab kam di bah kasih benar bersyadat. Niki mungkin ki belayo beri uturaki karena kau tiba sekolah tenan bersyadat Allah. Undan. Ladai kili balik di Snapchat kita kibun.
Kebenikong le se kapron perlok banyak tu kana bahasa lebe. Dai nak tahu, nadu mentah di bandar ki perlok ki bapila manusia ya kacing ke jompi. Balik diberi kistin masih. Kisam ba lagu pertai nam tajam ki lakut lawai entah kisu. Hidai bandar ki perlok. Kabar balik kalau kami kasih jar-jar apa syok jalan. Kadang kalau ba kamdon jingmi nalane. Wadlah usyo udan do baik kau tu udah ai. Hato kamu lada usidra kemudian ke baik kau baik kuat baik stul udan ke license bansyo ai kalau. Dei ke license. Ya. Dibalik kalau kami kasih jar kadang kalau kamu kelak panjang halagi jom kejar. Lara ngashim example lara kim nak kim start. Tiya buat bangin puli o pintor dawai ro ni namnam. Shubo ha pintor dawai tho ka eke balong ka bi rai ngim tip. Pan pintor kamyaka kalong ka mama. Tiya takadaw lagi por ki bang nadang kena na ken mau ba ki ju ay ka school mi iki long ka be. Kalau ka eke badan kam walang yung day ki ba yo ban kuliah ka po ka kerta ka babiang ray ka kasakal ka ayla bangin yo ki school mier ki di benship ka kabun bangin kuliah bangin langin sta di kalau ka jingkar ku siya ki kon kena kon kenteng kon samla bagin yo ka jing kuliah ka bapura namar kani ke jing puli kan long ka eke kata ka sti ka jing yada na ka bentaki kon ke thei ki jongi nang bangin dum tip ka eke jing no asiliak man ka jing le ka ba ka no ka linting ka bangiya yang dum soto bangi sha le asiliak man ni nak thei ki nak samla ka thei ki long ka be namal ba ha ki em lang sa lam jongi hi ki kan thei ki long masih teng san 4% na ki nong shong shong haka ni haka jalla haki ni district jongi ki da pen klan ya ki kalong pa pen klan yang mal shi teng ki nong shong shong ka ka dok kawan ka jing doi ha ka society jongi de haka bang pen klan pe de ya ki kamput bangin dia no ya ki mention lang jongi ki long kapal jongi na markir pihak ya ki lang pani haka ni kerjani jongi dakim ya ki pani ni nampoi syakathong di hak ni hak ya lang kuju mal ni hak penyakit lang ya kini ki lingkor kiba ya ke lang salang ni iman kapon pat kupon ba ki ketei kisah kapon kisah leben kisah penyam kita ki ba cinca ki te kata hak iman perkat ba hakani ka liang putih hakaliang ka livelihood mani le na NRLM ban ai ka bon ni ki thei batin yang haki kerja ni don kam ni ki pele ni don kam ni ki ban yang rap yang ni ki thei batin don ka kalat ban rai ya ka jingem ni don kalat ban shim ya ki decision ya ka jingem jongi